Kinong High School ad hoc hapok kalama jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya mentakasni kila pelong ya gajeng ki ya paipa Shillong bandawan ak sorkar jilla ban penhe tulok ban kintiu kerdan no ki shaka deficit system. Kani gajeng ya paipa kadasdang namadan malki she embos lingba kala shumer hadin balakang lat no de ki pulit bat ki board district ha embos office. Kat bakani kejingnya keren kadang ya kiwe pat kinong ikai kelayo alat ban poi hakmat kerdop jong ke mean secretariat ringkat bat kilama bat kejing ra jing tho ki ba penrem ye kejing de jong ke sorkar ke ba amshum la tere ban pediang ye kejing dawa jong ki ye kendur begitu ki kat tuan lagi officer sorkar je ngilai kili naki dak basai ba kata ka file jungi kala poi ro namar ki ong ba kila proses te bang ki kata ka file jungi kala poi ro yang ba na directorate la pha sa ka office ni de bat ni kli bre ki ang ba nang ning sa process sa planning bat kumta kan sa koi sa ka finance de habang ni ang mi bala lada ka ta ka file nang ni la da biya ada proses de kamot ka problem ka di ka planning kan de balai ka ta ka planning hadu menta kan pala ban proses ya ka ta ka file bat balai ka ta ka file kampat poi sa ka finance department hadu menta namal menta la don lai banai tinggi syang tu katbang gidang ong ki ong eng ni pet ya kani ka mata ni penyat ya kani ka mata syakmat de hadian bangila syang la ekran bhai ngila calculate dada kata ka file jungi tang bakan kan proses web kan poi na directorate ha kani ka office ka simpor hadu lai banai de kamut kan sa simpor sa ndriu banai bakan niat nang ni sa planning bat na planning sa finance di kumta kan simpor kum ndriu banai tambal adang ipet pada ya ka bor jong ka sorkar ba ka bor jong ka kabinet tangah benai September ya kita ki bor jong ki la sya strip no kemumut ba kan ni kabinet ba kan ni sorkar kan dan bor syu nadu September di ladang i kalong kumba ka government hi kadang le kai kunjin le kai kan yangi hadu mentang kapan por kum ni kum tai di ni nya ya be syahmat ba kan ni ka agitation process ka bangidan kan ni ka por kampat kut bat ni ngimpat hun ya kata kajing ya kendu ya kini ki officer sorkar ngimpat ya kendu ya u education minister badai u lakman bemboi ngimpat kendu ya u chief minister ru de kumta ka meeting ngi ka bangidon ngi kamlong fruitful ARUM tingimdan ngimyo ya tau so bangi hun bat kani ka ayu kan nang ya chakmat ka ada kajing tho na galiang jong ka sorkar namar balai namar ba habangi lasha ban khat ban ikran ka jingmut ka jingi ka long ba ninyo king yo so jong ka jingi kandu jungi tin re ka basusi menta ka long namar ba ka jing kandu jungi ka long ba kam to ni ni la ya sain hang tu ya ka jingdan jungi hang tu hari ka bas ngono ma ka long bangim tip ya ka decision na ka jingi kut mereka tak gaji ikut kalong kasui di dena tak tahu kalong ba ni habteng ya gani ga jingi ki jangi tat hadu bagi sorka kanda cak skor ya ga jing tawai jangi namar nadu 8,000 khandu hadu menta ni khamyo ye nagalian jong sorkar ya barok kinoi kai jong ka talks jong ki ad hoc teachers barok apa yang mesti ini kali yang